twongeye twageze ku kibuga cy'imirwano aho intambara ikomeje guhuza Uburusiya na Ukraine ikomeje. Igihe kirashize Uburusiya butangiye guhangana n'ingabo za Ukraine ziri muri icyo gihugu. Ni urugamba rumaze kugwamo umubare munini w'ingabo ku mpande zombi ndetse n'abanya-Ukraine hamwe n'abasivile. Mbere yo kuwa 24 Gashyantare ubwo Uburusiya bwatangazaga ko bugiye gutangiza ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine, iki gihugu cyari cyaratangiye kwitegura ndetse cyaranatoje bamwe mu basivile uko bazirwanaho. Amwe mu mafoto yafatiwe mu gace ka Mariupol hagaragaza abaturage batandukanye bari kwiga imbunda nuko bahamya igipimo. Muri aya mafoto hari yatangaje benshi y'umucyecuru uburyamye hasi afite imbunda mu ntoki yitegura guhamya intego. Iyo foto ni y'umucyecuru w'imyaka 79 witwa Valentina Konstantinovska, yafashwe kuwa 13 Gashyantare mu 2002 muri Mariupol. Kugeza ubu intambara yo muri Ukraine imaze gutuma abaturage miliyoni 14 bava mu byayo, barimo abanya-Ukraine bagera kuri miliyoni 6 bamaze guhunga igihugu.